Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin thar acher tu lerem sangral te NEP sangni somni manhuna rem chandan angatamin mizo tongman tumani thu Governor PS Sridharan Pillayan asoi ton kandinga ni ki Aizoram hun South Local Council in Tlanhunatan Mizoram State Election Commission in Apuang India rama COVID-19 kai mi noi somthum pani singa chuang enkol dam anito Tlanga chuang nuwa ram chung ka pui sanga metro service te boina changkhan tlantir tan le ani National Education Policy sangni somni chungchanga voinileng khan President Ramnath Kovind kai shwain state le UT governor le Lieutenant Governor te State Chief Minister Thenkhat Education changtu te video conference kal tlangina soipuya hehuna hian Governor PS Sridharan Pillai po in NEP sangni somni chungchanga Mizoram ngai dane du dan te asoya Higher and Technical Education Minister Dr. Althang Lianan Governor hi atoi omani Soyhauna hian Governor PS Sridharan Pillayan National Education Policy sangni somni chu Mizoram Sarkar chuan tha ti thusoya Mizoram in akal pui the dan turin herrem ngai lai te po a thu soyin chungda chungun takin Higher and Technical Education Minister Dr. Althang Lianan kai shwena noya zerchian mekani ati Governor chuan hindi chong thiam poi mo zia Mizorama po inzertir mekani thusoya donden pona ero chuan Mizomi pui te chong man thiam chu English le Mizo chong ani wangin NEP sangni somni manhuna po arem chandan angatamin Mizo chong man tumani thusoyin atulangin English nen man pol angai donani ati Ram in pum khana kongatan NEP sangni somni man tangkai tha ti thupo sojin hei ti hlotin ani theinan NEP sangni somnia student exchange program te po tel theini se tha ang atibok Rampum wa pa NEP sangni somni chungchang in ron khom ni hun thuma thenani a honna in khoma state rang ayo ten an state ngai dan an soya hemenu a hian special session nei ni a he huna hian NEP sangni somni duang tu zinga akhai pa ber committee for draft NEP chairman Dr. K Kasturi Ranganan thuasoya session nu ber technical session chu UGC chairman Professor DP Singan akai shwayani Sarkar lai pin manikut koya in tha sathei loten in tha nei thenan ro man asiam Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG State Sarkar Rural Development Department in akalpui nuetan pinidong turathan lunglei district chunga mi zanga som pasari ten an sumdon tu thokhanna andon nuwa komin march thla tangkhan sumdang an la mobile theilo Hemi chungchanga lunglei DRDA project director Pukel Rohluan lunglei kan correspondent Thangming Lian ashil danin PMAYG noi insaktan puini mi pakhatan cheng noi khatle singa ni a thokhatna za somthong pek chwa phutani a heya mun ma siam remna atana ti ani hemi nuwa an malana te endika pomani chuan avoi ni na atan poisa pek le turani a an malak dana zirzelin sumi pek chwa zel turati ani hetiang ani lai hian chanpin dong tura thlante poisa don tur hi march thla tangkhan department bank account na thun alani le talwa hei COVID-19 wangani rinani hetiang sum an mule tur an la mu bel lo lai hian mani sum ne ang manga in sa zo to anom ba ka la cha zo chia lo thui tak ma la to te po anom ti pukero lu chuan asoya tuna in sa zo to te le sakna kalpui mek te chu RD department account na in saktan pina sum hi dalu ani hunhuna an account department chuan tum khata andon tur angzelin athun sangngal donani ati Mizoram State Election Commission chuan tun karninga ni som ki Aizoram hun South Local Council in Tlanhunatan apuanga COVID-19 in kai chon hlo thona wanga in thlang ve theilo zinga ram hun South hi atelani SEC rom mandan chuan ninga ni jingdar nga atanga tlai dar nga thleng in thlan vote thla kani nga in thlan ngai ani chuan atuk ni som pakrata in thlan ani nga vote tla ti vote thlak zo felvele chher chun zom ngal turani Tun nai district sanga COVID-19 shikai le kailo enfiana khol chu nat sarkarin ada zinga longklai chu amang masaberani a boin khan mi pathum enfian ni
Longtlai District Hospital TrueNat Laboratory chu voina chang khan man chanani a man chanani main voin khan Longtlai District MJA chuan an tloa Medical Superintendent Dr. Zothan Parichak chuak chuan an laboratory chu ICMR in man phalna an pek to thu soin an call chu TrueNat Quattro ani a voi khata rolling sample pali en fia theni ang atia la tho hun pa ngai anga chu tin ni khata sample somni atanga somthum vel en fia man anin be sei thu chan chu bi te chu ashilani Longtlai TrueNat Laboratory Dr. Paul chununga chuan laboratory chunga tho dan tu le sia do an nei te MJ member te ashil fia laboratory chu ICMR do dan ang thlapa siamani thu soin pon lammi tan le achunga thok tu ta tan himlam na tur om lo ati Limin Khan ZMC Laboratory a sample som pani emergency test ne ni a COVID-19 positive thar pariat mu chu ani Rapid antigen test mangin COVID-19 positive thar pakwa mu chu ani in Lunglei Civil Hospital TrueNat Laboratory a COVID-19 positive pali mu chu ani boka mu chu atari va in somni pakhat ani ZMC Laboratory positive mu chu 30 Aizawl district omvek an ni a mi pa paruk le me chia pani kum somni paruk atanga somli paruk in kar upa ti an ni a an zawa hian positive atanga kai nia hriat ani Aizawl shikai mu 30 Aizawl veng hnoi mi pa pani catering service a thok symptoms nei lo dam veng me chia kum somni paruk upa medical frontline worker symptoms nei lo ram hun veng lai mi pa kum somni pasari upa medical frontline worker symptoms nei lo chal tlang mi pa kum somni pako upa medical frontline worker symptoms nei lo te anni a anni ba ka hian multidisciplinary training center CCCITI venga duty medical frontline worker pathum symptoms nei vek anom bok Kolasip District Rapid Antigen Test mga COVID-19 positive mu chua tharparuk amin Mizoram ponami lir thei khaltu bipa kum somni pahni atanga somthum pako inkaran ni a COVID-19 symptoms na yanom lo Serchip District Rapid Antigen Test mangin COVID-19 positive pathum mu chua ani boka 60 Battalion BSF sipai kum somthum pahni thum le linga upate ani Lunglei Civil Hospital TrueNat Laboratory a COVID-19 positive pali mu chua te mi pa kum somthum atanga samli pasari inkar 131 Battalion BSF mi le sa vek an ni a an vai hian JNV quarantine center om lai vek an ni a Tripura West Bengal Haryana le Maharashtra atanga lo kir ni a an vai hian symptoms an nei lo vek ani Barabi Sub-Headquarters MZP in Barabia COVID-19 kailo enfia na huna rapid antigen test red mangve turin health minister an ngen Barabi Sub-Headquarters MZP shwai tu te hian voin khan health minister Dr. Althang Liana office a mu in Barabia red man ve ni to se ti in ngen na an thlena minister chuan MZP shwai tu te ngen na chu omati pui thu shilin health services director Dr. La chununga hne na atira MZP shwai tu te hian voin ve khan health services director office sa muhalin director chuan rat test kit an mamo dante Barabi PHC medical officer alozo ngal tur thu in alo changani Barabi MZP health minister an mu theina na boypui tu kolasi bial tu MLA minister pukel rinal chunga lom thuan soya abula changa malak pui tu Barabi joint VC YMLA NGO sang te chunga lom thuan soibo chanchin thar hi All India Radio Aizawl changa puanani India rama COVID-19 shikai mi nuai somthum pani singa chuang enkol dam ani to a shikai zinga zazela somsari pasari point pathum pakhat damin za pakhat point pasari bial an thiani Union Health Ministry soidanin dam zati thakhat chungin ale thumin an punga shivei mek ain dam zati ale thum point pasari in an tamzo kani Darkar somni pali kal chung khan shikai sing kwa zariat pani mu belin thi sang khat som parok anom bel boka shikai thar zinga za somnga chuang chu Maharashtra Andhra Pradesh Karnataka Tamil Nadu le Uttar Pradesh ami te anni voina shikai mu thar zinga hian Kerala Finance Minister Dr. TM Thomas Isaac po atela he state minister zinga positive masaberni in Thiruvananthapuram Medical College da lu ani Thanga chuang nuwa ram chung khapui sang metro rail te choboina chang khan an tlan tan le a Housing and Urban Affairs Ministry Secretary Durga Shankar Mishra chuan metro service te fim khur taka chun zomani thu soin passenger te chu mai tuam tur le inkar hata anomanga yang ati metro service te Delhi Lucknow Chennai Bengaluru Hyderabad le Ahmedabad khupuya te zingdar sare chang khan tlantir tan le anni a chuang tur da chu an kho asik le siklo endik zel ani
chanchin ti top na tlang pui NEP sang hi somni manhuna rem chandan angatamin mezo tong man to mani thu Governor PH Sridharan Pillayan asoi Ton Karlinga ni Khian Aizoram South Local Council in Thlan ni to thu Mizoram State Election Commission in apuang India rama COVID-19 kai mi nuai somthong pani singa chuang enkol dam anito thanga chuang nuwa ram chung pui sang sanga metro service te wena changkhan tlantir tan le ani chuti zong chu chanchen thar kan puan thei chu ani